Shoutout rakasan besiakan apa saya tekan sore Kris pantun karakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakate prinsesa hayati. So pantun kako agaringa ada salah ko pandun yorun akalala misagi ang daranang. Ada salah ko manguda siti mintala. Are prinsesa ima adin su editor sagi ko lilingaran sa pakin ganyo sa tutangkay ni bunyi sa sudi. Kati anda manena subusut puntan ida pawingen na udah kalembay sa tilas wassalam.
kena sa konsu